Laktaši su u generalnoj provjeri pred nastavak sezone bez mnogo muke savladali prvoligaša Željezničara rezultatom 2:0. Sa nama je pomoćni trener Mario Đukić. Kako komentarišete igru svoje ekipe i da li ste možda više očekivali od protivnika? Čestitam momcima na pobjedi, čestitam momcima na dobro prikaznoj igri u smislu trkačkog dijela. Nisam zadovoljan što se tiče nekih dosta propuštenih šansi koje smo imali, a nismo ih iskoristili. Mnogo bolje je to trebalo da se i završi, ali sve rečeno bolje i fudbalski rečeno sve je to fudbal. Ovom utakmicom zaokružen je pripremni ciklus od mjesec dana. Kako komentarišete ove pripreme i da li ste zadovoljni prelaznim rokom? Pa priprema, mi smo i završili s ovom utakmicom naše pripremne utakmice. Nismo mi ni do sada ništa preskakali, sve smo radili po redu i pripremali se za svaku prvu utakmicu koja dolazi po redu. Pa tako da sad u ovoj sedmici i do narednog prvenstva, dok prvenstvo to naše i ne počne 5. marta, pripremamo i mislimo samo o protivniku Poletu. Hvala. Poraz od Laktaša u generalnoj provjeri pred nastavak sezone rezultatom 2:0. Kakav je vaš komentar? Dobro, ne bih ja rekao da je ovo generalna provjera za nas. Mi smo to imali prije 7 dana sa Kozarom. Ovdje smo došli malo desetkovani, pošto nam dosta igrača falilo, što počinje Premier Liga juniorska i da su, da kažem, 60% ekipe je otišlo da igra tu utakmicu. Mi smo došli u nekom šarenom sastavu i puno smo nekih igrača povukli iz omladinskog pogona, ali to nije bitno. Jednostavno došli smo da odigramo utakmicu koja je bila prije dogovorena. Čestitam Laktašima na dobroj igri, na pobjedi. Mi smo, da kažem, još jednom gurnuli neke nove klince u vatru i to je ono što mi radimo i zadovoljni smo upravo. Idućeg vikenda igrate sa Tekstilcem, kakva su očekivanja? Pa dobro, počinje prva liga, što kaže, niko ne zna ko je kakav. Tekstilac je sigurno se pojačao u nešto prelaznom bloku, malo se organizaciono, da kažemo, mobilisali i sigurno da nas očekuje vrlo teška utakmica. Hvala, sretno. Hvala.